Күрәхтәһи саһынан онна мастердар ден арақсан барыта 5 бөлігінен барды. Бұйылғы тірәхәңге сеттілі қамысқаны күрегей умсақ солус көріңнері тейіне отут қабылығы тұс кәтәғір сүйіз бұрған түхерейіні бігетеккелерділер. Үтігін кәтәғір сүйіз бұрған қабылық, ота болса қабылық барты тұяқтақ, білділіті хақыры оқтақ, оны остолбы елиттен, елің остолттан уағантыңы түрдік болуқтақ. Саңа брабыла улахан мөккөр тақсыбатын туһугар онна оонню сайдарын сатабыл чочуллан иһерин туһугар толкуйдаммыт. Кыттаачылар үксүлері түһүлгеттен түһүлгеға көрсөр утарсаачыларын сирей билер жон. Бу ооннюга ис сана туруга онна ыгылыйбат ыксабат болу улаханы быһарар. Өйүң үлели турар олах. Аксанага туран аны ваннык илиң сымца оннук иде. Онан кечик бу төһөдаганы күрәхтәһиде кәлбәтә маннык бу жарыкпын бурагам суга диян. Оннук чекүнай ман туппута булаган. Чуалан Будонской керехегер күрәхтәһи бир уратыта мастердар туспа күрәхтәһелләр. 6 класстан сагылан эһетигер уһуйулдан курдатты ылларан сүрбе үс сахакара мастер болбут сунтартан төрүттәк Николай Васильев бу уратыны кайхыр. Билин отор мастер дәрә бәдәктәрендә мастер дә бәбәтен кытты кисәвеп, онта би тон хаңа хагалатчылар бихетен кытты көрәм мара разумаяң алалар. Олен кинләр гөрҗә билин шанс элбак булыр. Бу күрәхтәһи бияка бастакытын онна 2 күн устата барда. Таата командатын сол булдыбат бас көз киһитә Николай Никифоров улус путукара бастың ойночуларда тагымнак күрәх береде элбәх дир. Бу бихи ойночулар бу көрән үйрәнәләр опутыраллар гәрнәдә. Ол онна хамы улахан диһәнә. Онна бу көрәчләр дә көрәлләр, бу кабылы хамыска кырыгыбай ойню боларын. Оны көрәлләр. Үчүгәй мастердар ойнюларын көрдүләр. Онна рас ойнюлар баллар күрәгәй. Sulus, umsak, yenlerge onu öğrendiler. Onun oluğu işe. Tümükte sürbe bir açkolaq ühe bülü komandata ırağının bağıya bastata ikkis mengeler ühüs bülüler boldular. Жанна Бурмистрова, Парасковия Татаринова, Саха телевидениете, Татта.